If you're fearing, you disrespect a God of you. That's right. Je tegen a God of you. Je ziet, en te jou doen, a God of you ook kier you en at je opbreid tapu en au figi puro. Want if je dingi, je doet je rij wat je zou kopasa. Je naki, a rijden. If je gewoon wat trama vrouw zou zijn, atama uteka atiba itapu en sama ut amaka sutu ya lide. If pastor mun kotegi tak jari 25 december na a geboorte van Christus. Pe ascrif in de Bijbel tak 25 december na a geboorte van Christus. Bring it out. Yung accent tak pastor pe ascrif tak na geboorte van Christus. Bedaki bati kan vis. Na wan dot mors susani. Te yere de bara bedaki bedako na basa de ko basa of de ko bosi. Ja toch? Yom luku te de tapiari. Sa de du bedaki ye shitak vrouwen dansi, vrouwen benita mai daden bakai dansi. Ef mi le. Dako luku sa a Bijbel tak abrang. Gima buku 1 Petrus. 1 Petrus 4. Vers 3. Kolu kusa a Bijbel tak. Soni point jaso. Te yalido. Top. 12 euro te de ma sud bombol. Sa de maidu, de mai lua strati to. E waka strati to. Sa de bari, bedaki to. Yali basa. Yesi? Aso de vrouwen waka gi de manfding. En ook dat zo de mai go du morserij. Lees. 1 Petrus 4 vers 3. Because he then was the day for we libi, that the lang and no for libi like them heiden suma. Yes, usref bedina morserij dat. Usref be fir, asan dat u be fir. Out of new, u be fir bedaki. Paisi 12 euro be gwa strati bedaki. Giwa ya libasa. Yes, en mi prakseri be de tak ei, pe mi ofene wa umatide, fucha gotapu. Yes, dingi dungu na wa fisti sani in gado ai. Lazy. 1 Petrus 4 vers 3. Because he then was the day for we libi be the langa, no for libi like the heiden suma wani. The we be waka na ini wuru du. Yes, bedaki na wasani furu du. Wuru epsa adei dati. Yato, ume mai den kita ei. Mo pikiwa wogo tideon. Yo rei pikiwa wogo tide. And the wogo sefi, the mates refi eden kiso so ukam. Dat pemo fen wa matide. Fa maka paines gimif mikapsa. Fa maka pai oser gimif mikapsa. Fa maka bai wa porsinya gimif mikapsa. Yesi baka dati na go tapin hotel. Yesi dat na asan baka bedaki. Bedaki na soso fopisti sani. Epsa ade dati. Kolu kusa epsa moro. Lostu. Yesi ye lostu trama frau. Yesi hey, a mei jaso yo boy sana maya frau ma alangam belu keyo no wa yali. Yo go basain. Yesi mi wan basain. Yesi na wan fisti sani. Lek mi ap mi frau. Iden kimo me kwa trama kobrasa mi frau. Of yo go wan dansi da wan trama de baka you frau es kur you frau. Na wan fisti sani. Lees. 3 ibu drum. Saip sa yali. Dingi dungu. De mai dingi dungu. Ente de ma dingi dungu sai pasa na pe feti. Yesi? Yara no wasani fu. Peye fear out of new yedini a Romeinse gado de Carianus. Bring it out. You understand? Now a Romain gado yedini. Wa gado nanga tufesi. L'exemple is you Exodus 20 tak you nom go you know an tragado. You see? Dus tido ko sap abra a out of new tak ano wisani. You see? And ayari ne begin a January. We looking at Bible dialogue oting ayari e begin. Lazy? Yang pasa marki. Te guasma oso sa ego suku. Sai bori, I make kuku, I make blay, I make this, I make that. You see? Dus alles aan de in a Bible, my brother. And one sani uno. Kono fearing. If you're fearing, you disrespect a God of you. That's
That's right. Ide tegen a God of you. Je ziet, en te jou doen, a God of you ogo kiru en ati obrai tapu en au figi puru. Want if je dingi, i dungu, je rei wagi sa oko pasa. Je naki, a reiding. If je gwa wan trama vrouw sa upsa, atama u teka ati boy tapu en sama ut, ama kasutu ya dide. Lees. Drie pasa marki. Na takru afkodrei. Nanga takru afkodrei. Sana takru afkodrei. Mogi een simpel voorbeeld. 2 minuten voor 12. Toch? Dat is des maidu. Dat do kaliko taki maukong wo abra ayari. Maar voor zich kon kogo abaka so kogo was wa kriskin wir watra. Op mile. Dogo wasi sikin taki ayari sai abra koloko mumde. Yesile katru. Yesile katru. Vai mi bala yesile katru. Taki ayali sai abakolo kumumde yogo wasi wiwata. Komi aksi 12 uniti. To? 12 uniti yesile ade aba. Yesile kinwa trade yude. Yesile kinwa trade yude. Yeshi afwarskel fu ade 12 euro neti. Te guadoro sa yeshi tak presi ekri of yeshi netete. Ade, tere tak 12 euro na wan trade yo go u green sanik ba 1 januari ba yeshi le katru. Koluku fa ade ye kenki wogo jaba ka oluku fa ade ye kenki. Dat gim sanik. Fineses. Oluku fa Maar ik verstaan me, brada. Kers aan of wie. Je ziet, ourujari out of new aan of wie. Na tragado je doen. If je 4 kers je doen wat tragado. If je 4 ourujari out of new je doen wat tragado. In je din gado. Dus te je pastor leer je wasan. Dat take je Bijbel en lees je luku. Onderzoek. Inom te koni na kerk dat je tapimo voor dat je arki pastor. Im go onderzoek luku if sa pastor etak if na true, if na link. You see? Want if pastor mon kote kim kolosiva. If pastor mon kote kolosiva. 2 vers 8. If pastor mon kote gitak jarin 25 december na a geboorte van Christus. Pe ascrivi na Bijbel tak 25 december na a geboorte van Christus. Bring it out! Yung accent tak pastor pe ascrivi tak na geboorte van Christus. Ime actie. Dat je sabi. Nou aan lees. A boek van Colossi 2 vers 8. Luku boom zodat hij nou asuma kori na alibi suma koni. Luku boom zodat de pastor no kori na de ma igi koni. Je ziet, de ma kori. Lees. Na soso badrigi. Na badrigi woortu, lei woortu. Dat Christus geboren 25 december. Lees. Nanga demoru. Nanga dem oru dem gwendi fu libi suma. Nanga dem fundamenti fu grontapu en no nanga Christus. Yesi, nanga dem fundamenti fu grontapu en no nanga Christus. Dene du sa a Bijbel etaki, maar de du sa libisma etaki. Ta kersum viering, orujarum viering, ano usani. Yesi, na de heiden gado we di nini brada. Abu mi hoop you leren wansani. Loko a flyer, a nummer de tapping, belu, epu, if you want sap moro abra you history. Ere? We kan sit de moro para. Okay, vai go mi bala. I go? Alles cool? Okay. Mi beler abra daf mi jaso abra yari. Je 4 jari, eh? Huh? Sa je verstaan onder jari. Out of new. Out of new. Ja toch, tayare tapanga tayare. Saya first. Je select na wansani uno of je select na wansani uno. Je select na wan face day uno of je select na wan face day uno. Anof uno. Sai de mekita kanof uno. You know, mategi. Okay, maar je 4 hè. Okay, ko luku out of new, toch? Januari.
L'exemple leer de brada media so tak ala 12 euro net. Smailo a strate bedaki. Donc, yali basa. Now a feast to feast. You see? A feast that now a gado for the Romeinen, the Carianus, Yegotini. You understand me, brother? Now a false gado yetini. If you love gado, you do sa gado taki. You see, you know, do sa libis mataki. You know, yere wan santak, hey, firiari, oru yari da inego onderzoek pe ayari epiki. You understand me, brother? Go luku pa ayari epiki. Gima buku Deuteronomium. Go luku fa in a Bible, fa gadokar a eerste moe fu ayari. Lees. A boek voor Deuteronomium 16 vers 1. Luku boen na da moe fu a bib. Fu hori paska gi masra yu gado. Yesi, luku boen na amung abib. Abib na a eerste moe fu ayari. Ja toch? Abib. Dat wo luku in sout want de mung de grotap munjaso abib efado. Yesi, gonasani ko luku abib. Ko luku sa betekent abib. Abib is de eerste maand van de oud-Israëlitische kalender. April tussen maart. Yes, Abib efado tussen april na maart. Dat na a eerste moon fu ayari. Maar zij de mek de poten januari. Leksam bete gutak januari na wan fals gado we godini a Romeinse gado de Carianus. You understand me, brother? Yes. Yes, a daarom mek en a gado dati na wan de Romeinse gado na wan fisti gado. Yes, they go lees abranda isori abratak de mabelop do fisti sani. Sex ala de sandati. You understand? Lazy. Exodus 12 vers 2. Da moon this is a day that begin for the moon. The as a day that was the moon for the yari the Vers 3. You see, a moon this is a bib or the a begin a fosi moon for a yari the Wayari up to 12 moon. Waktu uno metak abra oruyari. Kolo kusagado tak uno magdo tap de deidati. Lazy 1 Petrus 4 vers 3. A boek voor 1 Petrus 4 vers 3. Because he then for the day for we libi with the lang and nopo for libi like the meiden sumawani. Die be waka na ini hurudu. Lostu. Dringi te voor drumu. Ya pasa marki. Dringi pasa marki. Na takru af wat rei. En dan suma denki dat hij de wou. Vriend de sani dat hij uno lo langa na de moro. Fu du furu fu de strefi takru lostu. En fu dem taki ogri abra u. Yesi usref bedu a takru lostu dati. Yesi mati de dei une due moro. Pus makotak ogri abra omdat u sap tak na wa heiden feest. Gima boek of 1 Johannes. 1 Johannes 2 vers 15. Dangas mo something. A boek voor Johannes 2 vers 17. Vers 15. Le lobby grand tapu. Hier is agado taki. No lobby grand tapu. If you fear out of new, you love grand tapu. You see, one time of gado. Now a grand tapu face. Lazy. If we dem sani this is dan na tapu grand tapu. If the sansa de na tapu grand tapu, you look at hey. Bedaki, yaman adeja asomi wango fene yali basa, adeja asomi wango dansi. Yesi, nap gron tapu anof gado. Lazy. If we dem sani this is day na gron tapu. If we ni wasuma lobby gron tapu.
tanda lobby voor dat tatano de na hem ini. If you loop grond tapu, a lobby gado no de inyo. If you have 4 euro jari, a lobby gado no de inyo. Bring it out! 4 kers, a lobby gado no de inyo. Je ziet, omdat nou een trak gado je go dini. Lazy. Because the Alasani is in a grand tapu, the lotu for the ski. Je ziet, alla sansa de tap grond tapu de los tu fast. Big one foot at Christus na wait man. Je ziet, why go big man? I make quite so come around that pisca after me quite so. Give 1 minute free, 1 minute free. Chagodoro, 1 minute free. Lazy. Because the Alasani is in a grand tapu, the lotu for the ski. The lotu for the eye, na the product fast for Libby. No de for the tata, ma de for grand tapu. A prodo fasi, a los tu fu aski no def gado, a def grond tapu. Je ziet, want ouruyari bedaki na de sandat dedo, na de sandat desma edo. Je verstaan? Give me een laatste vers, give me een boek voor 2 Korinthe 6 vers 17. Koluku sagado takim do, dan de feest day dati. 2 Korinthe 6 vers 17. Boek voor 2 Korinthe 6 vers 17. Hoe dat ede, kom op naar de mindri. Kom op naar de mindri en tanga party. Zo madra de taki. En no meri dat dotisani. En no meri dat dotisani en misateki u. Yere sagado taki, mopo voor de feest day dati. Yesi no go do mee na de feest day dati. No do mee na kers, no do mee na ouruyari. Mopo voor asan dati, dat gado o take you. Yesi, dat gado o lop fa you de. Yesi de san dat na grond tapu. What is the nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is